Bakunzi ba Judgment Turufu Victory, ndabasuje kandi mbaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya. Muri Bibiliya ntagatifu Matayo igice cya mbere umurongo wa 10, igihe arakibitekereza, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati: Yozefu mwana wa Dawidi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamwe ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Bibiliya iratubwiye ngo yasamwe ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Muri Bibiliya yarabavuze ngo akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati: Yozefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'Umwuka wera. Ahangaha na Bibiliya yera itubwiye yuko imbuto yari murimo yari y'Umwuka wera. Then in the Holy Bible, King James Version, Matthew chapter 1 verse 20, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto the Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.